kodwa simeke ngenxa yegazi likaJesu elachitheka emhlabeni ubaxolelwe impilo yethu. Isolo kuthiwa igazi liqala egadini eGetsemane. Le gazi lasemaqaleni lokuthi simbone shaywa, ehlukunyezwa, esenziwa konke ngenxa yokuthi kwakumele lichitheke igazi lakhe sizothola ukusinda. Hallelujah. Zilokuqala xa izofunda uma Nkosi eyinkosi yami, kodwa Jesu ukuba wena wawungena thina ukuba wena ezweni. Kanti uThixo othanda impilo yami angeke avume ukuthi ngiyofela ezweni. Ngalandwa, ngilandwa phakathi kwezinto, ngalandwa ebubini bomhlaba, ngazofika ebukhoneni bukaNkulunkulu. Yiko namhlanje kuvuka lo mhlabelo uma sikule nkonzo esikhumbuzo eshoyo ukuthi ukuba wena wawungena thina hayi Nkosi yami, ukuba wena wawungena thina ingathi uNkulunkulu usukiswa kanje ezulwini. Bonke bathozamile kodwa bamnikeza udumo bathi wena uyingcwele, uyinkosi yamakhosi. Ey Nkosi yami, ukuba wena wawungena thina Speaker sesokuqala namhlanje